Есенбек Кийизбаевдин атаандашы Тогусторонун кулуну Жылдызбек Төрөканов. Кол чабуулар болсун. Акындар, ийгилик, сиздерге берилген убакыт 15 мүнөт. Adashpayata saltınanda men dagın amandık surayım kalkıman. Esemde de kol çapay. Devulular ayt çöken. Bugün yıldızı canıp kaşımda mına Yıldızbek turat başımda. Hırdap çıkkan doy balasın evelekte yaşında. Kıdırıp kırgız aymağın kalpıgan akım boldun go kara söz ırgı kaymağın. Bugün bir şanga bir bölü burdaçı Yıldızbek borborun duraymağı. Ey barakelli! Talant gelip jarıka mınan akşım kar uçkan gün eken. Handıktan ak komuz alıp koluna akındın düşkön balasın avaltan inin yoluna. Bugün oylarındı doy top top gör. Oğun aldın da turat köpçülük kanan akıl esmenen tögögör. Yeni saya satacaktan gep salbay. Bugün sağıngan eldin ırdaylı. Köpçülük geldi çoğulu vandan önörgö kıyamattık kılbaylı. Canak alıstar tolun aytkanday. Ak karasın dolgunday. Aldına turgan eldin. Amanlık sırat kaydına, razı olup duruyla, öldüren kılıp canlına, akıldığını önerdim. Bugün ulantıp gelgen baldarımız azdır, göptür el yurttu kuvantıp gelgen baldarımız dağına jettik demeyin biyken hazırın çan oy çalavız. Emese verdim gezekte kalacıken emneden kepti salavız. Ey barakelli! Yıldızbek Törekanov da. Halkım emimen buğan ne deyin, elevey tökkön ırınan anda men жооп bereyin. Salamın ale düşündüm, başka sözündü bayeke düşünsem birin öleyin. Anda gümöndür baykem aytkanday şırele tögüp jönöyin. Akın kap karmayt gevinen biraz hareket kılıp göröyin. Hakkımız borun kakkılap, önürdün etekçeğin çapkılap. Esekeme çıktım dep eşikten gözden jaş kulap. Bir oğan sedelen aytışan bayken avaldan kalgan salt tulap. Bu esekemenen çıkkanım karantinde kamalıp bayada jatkandan kıyılacak şıgır. Mele bal çıkkanday gevinen kol çap koysa halkımız bayken kor koşunday erigen. Uykaşı jok gevindi bayken ukkandan dağın erinem. Ansedelen ırdaymın mına bulak bata jıynap elimen. Men dağı jürömen bolup ağayın kırgızımay bergen devine. Karakolga barganda kağlamaga gözürsüz. Karakoldoğun aytıştar bayken ötpöyt eken özüңsüz. Bugün mında gelgende negedir bilbem sözüң sus. Men tır çıksın dep men sizdi tamaşalap jatam da bolboso jaşoodo sizge gözüm düz. Bayke meni dağala saldıra görmöңүz.
Бүгін аңға түшсең өзің түшер. Düşünbösöň sözüme negizi düşün albaysyň özüňe al emi kaltyňırdap karaçy sıyыбыз menen keteli ızıldaşsak mına bul el jurtum bolboy taraçy düşünböy kaldım degidey İçinden akıl esti karaçı Aleni karakol jaktan aytıştın ötkörüp jürgön balabız akınдар barıp baygesin böktörüp jürgön balabız Ras önüksün dep toy tarmakaң areket kılgan balabız Özüň bolsa jıldyspep kuuray başın sındırbay Hareket kılıp aytıştın ötkörgöndüm biri bol Akın bolsoň aldıgan akındardın piri bol Emin uykaşın menen işim jok degende kılıp aytasın Ey ançalık akıldusun baň özüňdü Aldıda turgan el jurtum senin aynektey açsın gözüňdü Emne depteleň atasın mende de düşüngön joktum sözüňdü Kaçanda bolsoň uşunday kaptaldan çykkan balasyň Eň negizgisi bul joldan adaşpasaň bolgonu Ankeniň akындar geldi bul jerden aytıştan inim tolgonup Ras buga çeyin aralap aytış üçin savalap Hareket kılgan balabız ar bir akın gelsin Akbay kırgız jurtunda kızıl dilin gerisinde Koyuz üçün barısı kelkirivırdan gerisinde Jana kalıstar tovuň aytkandy bu aytış ötpeylerinde Akındardın dilleri kaldırıp durat dişinde Magnerse jatkan turbayıp yıldız betin içinde Emi kanday aytsaň özüňe mına kalp bağlayt eken karaçyň aytıp turgan sözüňdü Uşunday eldiň kaşynda ötürü bergen özüňdü Eldegen kalys turbayıp momintip bilgen akını Avaltan kırgız tukumu aldıga ketsin uturu Ankeni jaktap ayırdı şır tökkön Geçe jaşo dolaşo ülgüsün alıp jürgön balabız Kagaz sızırdı şır tökkön Kırajak jestangday mına kalkında jürgön karaçyň akındardın batasyn Alıp kalgan balabız kalemingdi karaç Kazıp gele vırdayır koldan gelse jıldyspek Жазıp gele vırdayır oşon üçün bugündür Turganym jerden uşintip ır tögoýün dep geldim Uykaşpasa da kiçine şır tögoýün dep geldim Jüröktөгü şırımdy bugün jetkireýin dep geldim Ankeni jaktap alsaň ır bolboýt Aşraalyň atam aytkanday jaaktaşsaň sır bolboýt Tögülüp görçü kanake al жазып alsaň ır bolboýt Ey barakelde! Güçüňüzdi karasam timele güreşköndüň güçünдөй Uyutup ukkan elderdiň uzak çapdyň bütürböy Ekөөbüz bugün aytıştan ketet ekenbiz kaşayıp bir-biribizge düşünböy Biroq aldyny göstöy jylasyň baykeň hareket kılsaň arwak ümitiň turat üzülböy Nenemez aytkan ırıňa mına bul el damaň boldu Karaçy baykem ır tökse halkybız bütün şaň boldu Sabırıp tökkön ırıňyz bilbem sanatpy je jargonbu Emiň esekem menen çyktym dep taň atkança men bugün süýlenip kalbasam boldu Görseň esekem akın turbayby tubasa Aybılganday akın deyt sizdiň aşykem gelip sınasa Ekinci joluň ölmöktür estekem özü sınasa Tuyata dep taň koy jan bermek tukabız gelip sınasa
Ырыңды курсант байкем жеткирет буйруса кийинки муундар сураса. Жок болбойт биздин төкмөлүк байке жолуңду бирөөң уласа. Өтөдөй төккөн ырына байкем өзү эле чыдайт чыдаса. Баракелде. Анан ырыскысы түгөнбөйт ынтымагы бар элдин. Бактысын табат түгөлүк баркына жетсе хан элдин. Кыргыздын келечеги жок десе мен кенедей дагы ишенбейм. Анткени мактанып айтып жүрүүгө манасы жок ар элдин. Ал тургай Чыңгыз атабыз кече сырттанып болгон дүйнөнүн сыясы менен калемдин. Биз турмуштун көрдүк бипбирдей калкымагы менен карасын. Бийликтин алмаштырууга кыргыздар 4 саат кылды талашын. Бирок чырынан ырын ашырып, дүйнөнүн оозун ачырып, Орошон дөөлөт байкебиз 14 саат айтты манасын. Кыргыздын мындай эрдигин калкым кылымдар кайдан танасын. Эми жалпы кыргыз элимди жараткан өзү сактасын. Бул турмуштун ылайын калкыбыз эч бир баспасын. Ишке ашырсын жараткан ар бир кыргыздын максатын. Эмики келер башчыбыз да эл үмүтүн актасын. Мына бул карантинде эле жакшы экен далай депутаттардын сыйырып берди маскасын. Алар эл кыйналып жатканда каникулдап жөнөшүп үйүнө жыйды пачкасын. Кайра саясатка келгенде самандай чачтың акчасын. Бирок кыргыздар өзүнөн өзү дем болду, өзүнөн өзү бел болду. Айтканда кеттин нактасын. Биздин өзбек казактар макташтың айтпасак дагы башкасын. Кыргыздар кыйын элдешип дагы кылымдар айтып мактасын. Анан мал жандан ажыратса да, жараткан жалгыз Кудайым кыргыздын пейлинен ажыратпасын. Баракелде. Убактыңыздар аяктап калды. Ой, акылды тура бул өсү. Жаныңдагы акындын сөзүн түшүнбөйт. Бирок мактадың өзбек казакты алардыкын түшүнөт. Көрсөң азыркынын баарысы кыз койлону ушундай акылга салып бүтүрөт. Ал эми анга түшсөң өзүң түш деп карачы. Анчалык акылман болбо Жылдызбек. Кыргызды кыргыз ушинтип дайыма анга түртөт дечеле. Акылдуу болсоң аттап өт, абириңди сактап өт. Атадан калган өнөрдүң акылыңа жаттап өт. 2-3 жаш улуу болсоң да эсиңе түйгүн Жылдызбек. Эми жалпы кыргыз элимде жакшылык болсун жеримде. Эми башыбыздан бак кетпей, алдыбыздан так кетпей. Акыл эс менен буйрусаң алды да болсун ийгилик. Эми кагылайын көпчүлүк, акындар деген ушундай айта берет сөздөр. Келип калган кезинде киреметтин ойлорду кири ырдап берели. Коргошундай бүгүн бир балкын эр ырдап берели. Ала тоодой карачы жерим аман болсо экен, ак калпак кийген момундай элим аман болсо экен. Эми жакшы ойлор менен ушундай жалгашып ошол аман бол. Аралап ар бир айтышта сыйлап жүргөн бала элең. Караколго баргандан финалга өтпөй айтыштан ыйлап жүргөн бала элең. Анча мынча көз жашын сүрүп жүргөн бала элең. Ырас кеп сактабай жүрөккө кекти сактап жүрүпсүң. Анча мынча убалың мага айтпай ал ырас калыстарга кайтып жүр. Колдон келген айтышка кошулуп жүргөн баласың. Кээ бир жерге келгенде ушундай бир
начар кептен саласың, аман болсоң Жылдызбек алдыда далай байген аласың. Байгеден эмес баа максатым, мен батасын алсам деп турам. Ушундай элди көргөндө талыбастан кеп курам. Акындардын ичинден ынтымак болсун деп турам. Ийгилик кошто өзүңдү, ырас меникин түшүнбөй тура көпчүлүк сенин түшүнө берсин сөзүңдү. Анча мынчаң элдин келип калганда кашына көрсөтүп калыпсың иним өзүңдү. Эмиң алжагы болсун этеги, бүлдөп элең олтурбай журдум уруксат болсун этеги. Эмиң эрегишип не кылам сизге берейин деп жакшы жооп. Өлбөстүн күнүн көрсөң да байкең өмүрдөн өткөн бакты жок. Мактаныч кылар кыргызда манастан бийик такты жок. Анан чычалаба кебиме байке чындыктан өткөн сакчы жок. Эй баракелде, чоң рахмат, убактыңыздар аяктап калды. Кол чабуулар болсун. Жылдызбек Төрөканов, Эсенбек Кийизбаев ыраазычылык билдиребиз. Биз биринчи же экинчи